Ibak amay yen amay ching na se temana. Wang na kawang deminyong po pa yang teman muila na jam se lokalay tayo ba. Tawa kawang ngau cha hataw kia inang o paigay ida kamha. Ayang yoba kamha. Teman linga ngai ba yongwan ba si shaw me yatu singha. Hang ching na iya teman kawang. Iya bawa tikpu kadalana teman. Iya uyinga hak nyoy ma angbu mandop lana teman. Iya hanghi iya bai dini numana caya hadawa kawang caulai ngangonang teman lokalai taiba teman pai woi pai bu nuyaha canga yoi teman kawang de didiket nemeng yang teman mui lancam seyong yang kawang de wong yu teman mui lancam seyong yu pa teman mui lancam seyong ha yang lokalai taiba wong yu teman mui lancam seyu pui pakya. Haleluya, haleluya. Yahay nga nga bulan ching may lam linga numan daw da ngaya nga kawang mikti shuwa lokalay lak ching na se muilan ngay kayo siya itamnang tuman jam se nang min me chum nang ki tuman jam se nang min me chum nang ki tuman jam se nang min me chum nang ki nang ching na sa nang iyalo na chum nang ki tuman jam se nang min me chum nang ki tuman jam se nang min me em nong na tuman jam se
chau yang ayen kawang upa nang men ata pa manang mekti siwadam nang chau hem yaha hem nang mekti siwadam bu hem chau yaha ngan wong nang sip siyak pang ma wang ngoye mo hemana lok sopo jene men yong fanang sao ya lak pa nang ngau chai lak hayang nang mekti siwadam lak sai man nang among puki woi pau se nang mekti siwadam bu dai dam wang ngoi sopo jene men yong pa dongo bu dai dam lam me ya lak pa nang among puki chau yaha ngan wong woi pau se nang yak ta fan fa jisu me me yupoi uba nang monga yeah amen Moilanda an mai kawanga mai nang chin chin de hallelujah praise the Lord. Konyak Baptist Church Mondown Home Revival 2026 Platinum Jubilee chingne temadabu wangpiang me taidam wok ngoye temyang ngonang hado yomabu saudan daidam ma teman fai halim ya sodgi. Tani teman fai kem speaker ba omyanga. Taidam dia jono wanga tailak. Hayanga sayanga youth service sayanga dobu taidam ngangonang. Hado kong kimbume kawang teman fai yalak pa umbu wongpong. Hayanga hado taidam nga mongme. Teman chamse Tuiling Sosana da wanda speaker ba woye hado home revival mohiman ayong chana teman moy launching na menglak se ating lakbo ayong pai teman pai pai ngobu yin balan anyo hado home revival me teman nyingadam bulan akung adam yoi swaching machia yoi si hau dam lak chine to hado hibak yanang yo badan bukia teman pai Konyak pangchim hayang pumanok lana chinde Shibu teman fai former executive secretary hayang present Niomba Konyak Baptist Church Timabur mabu Reverend Ujay Tonlong iya teman fai tenyibu hado home revival Jubilee chingnese ya hamadim tabu wangbeang me konyoba amay hayang teman kada Konyo tamlak chingnese kawang de yop badan wanda kawang imin payangi. Tau chingne yo ngomong maye pumay noka ide tong yanggi hayang tong buki timabur pumay noka nan pabu tau kame dia teman fay ngonang ujenang cham yong lak chines tong nang teman speaker ba pon mong mayak pa kokya. Thank you Jay. Sud pu oklak. Ipai jam sa anu di mabur bumenok bubu sausan balim ongonang nomano jam yong lak jenis dongnang mong may pon ya thank you kawang mohiman hayang teman fay cluster in charge KBBB mubu evangelist teman fay hado mon area one kon jingnese wei baja konyak pangchim payang ngonang hayang teman fay sausan ba pajay pungjay KBBB evangelist nangu jam yong lak jenis dongnang teman fai tinggi kem cluster in charge wiba ingo nang umong may pon yanang yakpa ko kaya ha thank you hayang teman fai revival camp director na amin pa ngonang hayang hemlok laylak jingnese wibu hamibu hemlok pu kung ngonang imana yong jam yahu ya bu mailak ibak film yong ngobu anu yong debu kay hayang bu hangwo aji jam yong lak jingnese dongnang moilanda yakpa ko kutam lak jingne worship team
fellowship pastors and yeah, thank you. Short kay, anyo tinyibu revival camp counselors lan naman cham yung lak chine sedong nang counselors. Tawi ko mga nang hayang teman fay council leaders yak hong kay teman fay Pajay David iya leader ngonang hayang iman di counselors ngonang yak pa ko kaya. Thank you short kay hayang teman fay home visit hadaw mes in charge hayang namnobo tikon lem ngonang nomano cham yung lak chine sedong nang kem tinyibu tikon ja tikon wan po nga amay mo nang gi mes sorry tikon man lang sa loob ba iman do menyong pa iman bay anyo namno nyunam namno balan etes ngo nang bu naman mo ilanda mong may poneya nang hayang teman bay home visit camp leaders 300 to 400 ngonang tanam mu teman tuba ji madanga home visit kemo wangdege ward walkte kem sodebu tau kema home visit kembo leaders lan hayang members lan visiting home visit kembo lan yoi so ching melam ling jam yong du hadaulan ngonang yaha operation dai bulan ngonang pau balan hibak ma tender operation hangi de ya be teman jenis spiritual operation ngonang imando teman mongmay pon ya tenyi ka sauja ward walk te kem debu nganya another 6 ward te kem lang iman de mongmay pon ya pakoka. God bless you. Short kay aniu teman pay sound and media team numan ngobu kan mayak haugay sound technicians lan udom ngonang ani media team lan yak haunang iman singo teman mongmay pon ya hibak pem iman nan panang tinyu iman hibak panang volunteers lan KBCM youth executive mabu iman kada 50 nanjing ngonang aad mengonang bay siong bujing among mongo bu su bulan naman yong yak hong okay where are you youth leaders volunteers lan naman yong kay kada iman 50 ngonang teman mongmay poneya thank you hayang deacons pumanok staff hangsin na sabu ma yuomba ngoya bay hado tuman lili amawang yang tuman kongkem pumanok sigidri maboyang tuman lili supporting team ambukan nyuima wongbong namyang lakay tuman support pala sa akyan nyuma hado tamnang teman fay home visitation kembu leaders lan akung ba yichibe wunyu balan hay leaders lan hado yop nok yan yang pay ma minute ilim jingna se laka pumanok secretary pay tau mumu haulak jingna se tau China damnang home visit kembu leaders lan hado lan yop nok yan yang pay ma jam lak jingna se China damnang tening tumana chona dalak ngau binyu laudo hayang libu mubu yang yedo Ephesians afong nga aling panma pelima ya fanyanga sama baya tobu taidam nga chona dalak leaders hayang maidam yalak lan ngonang aniu hemlok laklan konyongolay laklan sagi palak lan mabungo lang hadaw taidam lili sam danga chona daibu oklak chingne tawa yup bak yakning achaw ba ata ba yongwan ba kawang 74 Sibuba KBCM pumanok yafan jing na menyong bufanang hayang platinum jubilee jing nasa yahamate madabo wangbeang hayang revival ayong tiyang madang wangatainang taidam awang mabu akam dangoy sa maidam hangsin na pik ngoy abe say mawangdang kawang nang umbuki nang mongbuki wailak jing na hayang nang kadalan tuman moelan mohiman tau oklak pane tobu daidam say wanang kawang nang yakte simadam ba hayang part pa ngobo leaders lan japay maja wedai lak jing nese wanang kawang nang men mafan fa yupoy tawlana seupa nang monga yew amen hayang yup nok ma hibak pem omlak hayang tiaw ngonang temane jamba left right mengobu
simba halan yup nok tepai bu revival bu de mong mai pon ya temano yak pakok ya kawang mohiman sa taidam chong balana we dalam Mulandaan mai teman mulana kau na minyong paha yop patan pu hayanga te ewa patan pu revival taitem awang pa ya ngui temenan chengna wang simpai e siang mu teman pai kibisiam yompa hayanga e phangma sausan palan yi nona e se angbu teman pai teni po revival speaker reverend sir punyak chengna hayanga kibisiam chengna teni nang payanga tiam tanga hat nyu ya tangui sa ta ngau bakaya muhiman yong kibisiam chengna punyak wan kun chengna muhiman yong tau kalaksa hayang muhiman yong tadan ep kalaksa tinglak katenang ngaiwang latinem chupli ngonang hatauma noksama yaham tim tab revival yong teni ngonang hatauma unok sochingda kawang nyingatama nang nan yua hayang nang nan pai pai okunan chengna mong mai pu minyong pha bu cham loya mong him yong phai tan ba ta ngau chai tam nang yang i phai cham pai pu tima pu umunok ma pu yin palan au sin ngonang noman tu mong mai pu ne ya pu ngau awang na ta chai tam nang hayang muilan kunyak pang cham nying tam bu ke taman pai class in charge pha ngonang yalak pa i tu mong mai pu minyong pha ngau chai tam nang tai tama muilan yak ka hong ni ha nyu ni pe ka hayang muilan ngi ngop kai Kong kem cover e yang olak hayang tia teman chunlak tai tem hai sok no e dalak tu khem moilana yop patalak china hatau e tamnang tai tem teman pai tuiwang yop lak china pa chai chi ti kon ngonang yopon chi ti kon ngonang hayanga tau pai ma class in charge hi pakya kalak tau pai me hem nok lak tau pai mo konyo lak hatau ke tai tem hatau ke ngonang atau tai tem cha me cha sa chuna tawan ta kawang omlak china tau teman pai kawang ngau cha e gening atau kawang ngau e yang pai ma teman pai mai tam pikang opu kia tikon bata tiap tu sau chena phana pha yop lak chena hipak pha tanang Matthew apong panmacha aleng tapam matat numan to palan hayanga hangki ki palan sei atang da pai ke hayanga tawa numan da tului mai ya phaning numan pai ta paya hayanga amapu singya hangchingna tau kanting mongta pu phai hayanga mongchang inenyai pu phai hayanga numa yaha chingna tului mai tholak hangchingna paitap oloa hayanga a hangki tanwaka hado kawanga ngonang sa yoblak chini pakpatam na an men ma do yopoi bagyak nang hallelujah hallelujah yan yeba yungwan ma jisu ayan ni bak mai cha pai ma cha sanang tuman de shomai ya pai tambu chine tuman nang tam yung pha boi muang bu hakibu ribaban chuwan ma bu tenyi bu hado ba ribaban chuwan yan ni bak mai dung ya tuman ayan mai manang shomai ya pai tambu chine nang min yung boi nang muiman bu hibak yoma tuman chanyang bu tui yelingo so yesano ye mai tonyai ya makama Sangga bunga tonya yang ngobu pongjong noksa tu beda baya. Tani nang ngau nyu yung ya. Kebisiam pumaino hadau hutan ching nyu maching nyu ibu konya. Achui yung pongjong noksa da kawam nyu pongjong noksa beda baya. Kema shoyang asa nu adau ba anbong amai malai ya. Hadau nyu ching maching ngonang ge. Oh sina pa yung ngonang yak keng machano itai na yatamba. Nang bumui mana yung tawayan oklang na Payang obu saya yalak po wangdang kawang wang mui man tampa. Anu man payok pa yen ngoya bay. Ngani ngaya tong obu taidam mung may say omok laksine wangdang kawang iman bay tuiling pa. Ado bay siyam sa tiabu. Ado taidam numuno laksine sa yung obu nang sausan ba. Ayan yalak pa ng tegya. Nang magti siwa. Hembang amay yapay laksina te mangobu kung bay wangdang kabang nang umpa. Hado bay siyamsano nang ngawnyu yapay laksina se nang syomay yapay dambu nang sausan ba kabang kada chingna tumane nang minyong bay. Yalak pa nang iya yan nang chuan pa hayang
nang mongbu ya phan ma nang ngau pong tampa hayang hadau taidam lebe bu ma nang ngau tam han ngolak sina iya yan nang chuan ya hayang i ang tau bu pongjong noksa hayang pumai nok a sai dang ma nang sap si ya ka chuan si hadau taidam man so bu mong da yamai bu ngau la na meng hangu china ta tam mui lan pei nang sap si cha kia pau ti kang na tampa dia do ban yu ching ma ling ne se dem bu tu lan so yang a nang bu mui man ayong tawa yan ok lang na nang sap si yang mong nang tu man yom pau sa yan yi ba yung man ba chi su krisa yak ta man yong pa wong wala yu a panapa yo puai hadau se ban nang mong ai yo amen. Yop patambu sausan pada mungmayanang kawang yalak pemoiman sa iyang bukia kelas in charge evangelist pada hipak phatam nang. Wang sampabu tiabu chongpa I siangbu tuan pei KPCM nyompa yang ada home revival speaker ne bu timabur pumenok nyomba ane ipei ongbu tikonlan sausampalan ane KPCM pumenok members lan awang ne konyak pangjim executive secretary weibu konyak pangjim staff lan hayang a mission center community hayang a tinok nok samubu krisaya yang salam atau chane tamnang dia tahu hadau mah yong bua agak yong lak se ujite yang boy yong amung mai saya agak yong wanang ada awang na tahu cluster se bu cluster 8 se ginya nang enang tahu kai teman hadau mah pai ngo bulan teman hadau pai bulan mai yang apung ye tahu bu ngonok tahu kai hadau cluster jeng cenga tahu hagi ihunang kunyak pangjem evangelist lan kia wang cai se kia evangelist tan tem yang kia kem paibu pumai nok tawat tawai paibu me 2021 wanga cluster se kia se ye tom evangelist cha appointment evangelist ta liang evangelist cha under me tau phang me cluster in charge se yang ki phabo na wang benglem se ki nam no paibu hatau ngonang tau ke tau me sa teneng pu wang beng sayang worksiu ba age kem pai bo da ngonang ta ko cluster si bo area de ibu yichi yang bo o mu bu mai nok area cham chia boy atau chinga o ngo bo hatau lan sayang atau cluster se leng ta ma leader evangelist lan da ki pha bo da ngonang ta ko teneng bu wang beng ma tau hatau teman hatau mu o mu bu mai nok teman hatau town area teman mon town phai o bu atau bu mai nok 18 churches ngonang 18 pamatet pumenok da pumenok se iwan de fellowship lem ngonang ana ta ma 15 pamanga hadau pumenok se hadaulan de wangbeng lem jingne se namnolak jingne se phang ngonang tau me todok jingha todok jingyu todok jingkhu ana chi long ana pongkong lampung senga ana tau longkai ana lengyu se kia pumenok om ana KPCM mo om ma ki ngonang tau kai hatau ana fellowship pa tamong fellowship ana Kefri longleng fellowship se atau lem sa atau kongum saya 18 lem fellowship ana pemanga church se atau ki pha ngonang tau kai hatau pumenok lili de tau revival camp kandak nem meng ne kem Taiwan de teni KPCM ki chembu ba yenang no hardly pumenok adam ma soi do pu jene se 50 60 chembu small group ki chembu hadau ba ngi bayang ki tau ke tian man ki nget se pe chembu ngi wan de yo ngamong mai te nang tau ke cluster wise me tau tia wanga tian man de tau asita hau bu mininga wang beng lim jing ne se KPCM pumenok member ne ngokala kaja atau in charge memme sebu hatau chine temnang tau ke tian man hatau me jubilee jingne se tematabu 75 years ngoibu hada jubilee jingne tematabu atau home revival
Saya tahu atau home revival atau word atau jeng tai lai wan de teman pumbai nok ka atau why do we need revival? No, hang ne revival bung bungsi. Saya came ada tai pai bu atau inang. Tahu ka ki tai Taiwan de au bet teman Bible de lai la kai tahu Adam ip ni wang atau enu ombu Adam om wang bu atau enua sa tai bu tini tengoi ngonang. Yang au bet teman enu om lakai, au bet pau ben lakai, hadawan debat teman enu pau yang bucing nese, tui meng leng yang bucing nese saba, nyampu, waupu, hadau kaya teman saba kawang yam yi ok, hadau ba yapem teman ngobu, tau kai teman senglak tini bu home revival si buah nok tenda buat tawai kem bu ngai ni bu kem lak senang no. Tahu ke opus anda pemain atau teman KBCM member pemain hangsen atau nok tan hangsingo moi landa cha noi ye tahu ba alau meng buang lam nok sango ya boy atau landa noi ngoi yam yang hang ne ka wang yambu seha atam ma pau wande atam me ka wang yam ye tai yang boy ka wang atam nang apu se ka wang atam yam bai bu tahu jina atam macam oh tahu pau yang bujing ne nang ngau yi chai bu jing ne se tawa nang de nyam me atau wau lo boi si bu no tau kai hgi lo bulan ma ngo nang bu iman pau yang bu jing ne tau kai each family nok sa de oppo se ne ngoye ka wang ngau hangi ngo hatau ba phayang ke tau kai sa teman hatau mo pai bulana temana family de teman hatau mo ka wang ngau chai yang atai bu yu nok sa phongjong ene yungoi bu ka wang ngau yi chai bu nok salanu mang oklak hatau lantang do when agi with the wire agi lengyang kayu ene ngai wang bu jubli 75 jubli ya tamane yong ngat sepe ene kawang engan bung pai taman hatau jubli molak jene se nganglak se bo to ngau tawa atau china tamnang tau ke tinji hatau me tamana mung ha menyik buki hatau me taman pai timabur nyomba kunyak pangjim phang me wangbeng lauling youth department no tui lingopu ane agam ne executive secretary ne hadau sausa na tau yang lakka sa tini present ia temapur nyomba ne nyomba nang onang tau kai ide mung ha menyik puki ia mung mai se ong onang bu tau kai i jingne so teman moilana yo patana ane i ngawa temana men sa tau revival se yichi be opus ne teman mungjang phanna pha sa ba kawang de teman de nyekpu hadau ba teman respond menga chana kawang nyekpu hadau me chana sa teman yuyu noksa pungjung leng hadau lengbu kaye teman khongdap mailak teman pumairok mailak sebu hadau ba tai bu pai yuyu noksa pungjung leng ye tai lak chene se nganglak ane hangi konyo ba nyau hadau ai yong mainangi sa chai ye tai ba i ngau bu ngau yui mongjang ang teman implement nemeng hagi tailak jenis ngang o se atau teman muilane atau ba sengolak jenis atau ngau sokuno atau China temnang chai bulan suka muiman hangi ba ngau tenya pai aku muilana China ngoi se mongham tenang yelak pa ka ong muimasi tai tema phang ko bukia hem nolak jena youth creative pa phatam na
mỹ ngao mà chầm lôi mây bù ta hăng nghi ngao iya bây sinh mây bù tóc ta mây bù ta ngao gì bên lăng năng vậy akim bà ngao nó wow say ý trái bù chầm lôi mong mây ta năng minh yong pha năng chầm lôi mây năng kỳ sĩ bù tóc ta cài lăng ngao chầm như năng tôi chừng đó chầm lôi mong mây ta năng minh yong pha năng cao anh nhảy mùi man sĩ kịp xem yết khoe lắm yết khoe mà ngô quan để xin ing mây bên miang mà bùn nóc khoe mà ngô quan để bà yelok yap bùi mây lắc kia tôi chừng đó nằm ăn mong mây bùa tôi ý tấm năng sa cao vang ngao ta ya bay lắc hà tôi sâu mà mùi lan tên gì kata khổ y ngôi bù nóc tân hăng sinh kem nhai bù wat vok ti kem yang ki chầm lôi tô nhai năng vậy ye yang a revavan hem lok ka chầm phát hôm tôi tô nhai năng vậy tôi khai mà chừng mấy lâm linh sa pa meng ha cao vang ngao tiya mu pu hat nyu ya tôi ngôi samui man ayong tôi chalak chena tim tang okay alau hipang ma mingoi song balan sino khayang boy revavan hipang si balan dia kasi ning ning phonang tau china tau moilan singya tau khama yesiba mingoi song bang okay ngai niyo kusina kemlak tani teman pai pumonok sikdai pai kem bulan teman de tai ta bangau chana barawa chingoi kama khlap yang sem jing la ka jayu hayang khlap yang sem jing ya sa ngau kim yang ki hayang atam tia pai bulan pai klok telai nok bulan pai klok yising bulan nu tau boy tau cheng na ngani bulan ya 11:30 madang mu chatim chata ya 11:30 ma 12:30 ngoi bumong pai yang ma sinyau ya sinwe tong yang atau ke ya atepa cham luya u yang hau po yang poi alaulan atama baroba chingoi bu yising jasi bulan ngo nangai tau kema atau teman tai talak chena inang yang bukia punyak chingna yen phanapai tuiling pai butani tungoi sen yom ba tuiling pai nang reverend sir hayanga tani punyak kibisiam chingna reverend pai bo muhiman ayong ni myang kalak to khem muilana tiam ba kem tungoi sa ingau chaya muhiman tolak china nasa mungsa e patan kayu sa atau itam nang teman pai speaker ba sir e ponia mulan cham sa cham yong ha hayanga sa sir de hipak pha tam nang hayanga solak khongkam nang e nam noa kau ngau ya pai lak chini hipak pha tam nang 좋다요. Wangshom hobu dia bu dalam jumpa teman pai Bajai Ahad associate pastor Ishibu Pumonok Nyomba Bajai Ron Moba Enoch family and you Ishibu Bajai Pongjay cluster in Jaspa and you Pumonok Sosanba Sosan Yulan nếu hạt mà tụi mình thấy rồi mình apa yang anh nhung nghe năng anh rồi mình chơi yên thâu anh rồi mình apa mới nói anh nhà hay to lan nghe năng lùng mày lan hi bắc anh mấy chuyện này mua lan nè cao bằng de mình用不怕hiang hạt tôi kêu bu thái tâm ayong jam adio mấy tâm bậc tâm bùn chừng nè kapisiam pumenok nyung ba wo yang tai tâm nam novalan nomanda yong minyong bu phanang ate atau kibu revival me speaker na se nyek bu atau me tao những cái tay bu wow chăm nuôi sẽ speaker trả sẽ dễ luôn dùng là cái tao sáng lắc treo vào đây sẽ những cái hạt tu kia thấy năng hiang bồi thái tâm mấy tâm pha được vào đây speaker sẽ đâu cho nó sẽ tao tia anh em ngay ya hôm nhị hôm ya sẽ giả lặng món ăn tại đó mà mấy tấm phàm kia hiang bồi tâm ăn mồi lan hả đâu món ăn bồi tâm ăn mồi lan mấy tấm nhạc balan sáng món ăn hiang tâm ăn mồi lan speaker lan sáng món ăn tôi hay tâm ăn mồi lan mình mà ở đây hai yang mồi hay tôi hả đâu tại tấm dạ lặng món ăn cả bằng ngào tâm ăn lặng món ăn tôi hàng hiang ngào vậy ngào và
tàu ngau bu ya phan me taman cha thali ta ka wang mo he man bu lam nam yang lak ching ne no man mo lan a ching na se yo ba cham gai si bu tàu inang hado kebisiam yup nok awang na hado vie man so ba amai ma ngo wan de ba yang phai hang ba hado kia yup nok vie so yang hado kia chimbu ma man bay ok bung obu tinyi bay nang yang anye na sa hado ki bu mega church ma bu ka talan yo ma tiang ngau elak chen si yong nang first of its kind first a ching na sa life me yong mong meo de nang yang yong ya sano de nang yang anu yong ka wang da anye humble na mang i chong mok de i men me ngau lak ching na sa yong bu na mang ma i hado akung bang yua khong gum bu de sep si bu tôi lần lạc wong bong sa mong ma hado kia yup nang hado mo nang bu to akau cha ye chang ma hado ki bu akau cha nyoi shin bu ma ti ma ro bu ma nong ma hado na hardly han yu ni hai chim bu han lam hat wong nang cái colony pai o bu lan hai pai bu yao sa ke ngo bung cái ni hado kia ma bu lan yo ma yong ha kia ngau lak ching na sa wang ba ngo nang tôi thấy các vấn đề giúp rồi tôi tại tham gia lạc trên là sẽ dùng năng hạt đầu tại tham ma dùng bù hay là dùng mấy bù hay là plan dùng phải tìm bù platinum jubilee hạt đầu ngày vàng nhạc là cái nọ từ năm 74 chứ mà platinum jubilee chính nè tìm ta bù vàng beng mà home revival hạt đầu tại tham năng hạt đầu dùng bù tại tham ayong ngang hado me aki habu wo hakia maidam ya lak chena se hado kia yong nang numan mola ne yo pacham kai chato inang hayang hado me phabu kim ngau be nyu lau dau hayang libu mabu yang ye dau awake and rise from the dead Ephesia apong nga aling panmapli Ephesia apong nga aling panmapli ma hado kia ngonang tau kai tau pa inang o sibu ba lau dau hayang libu mabu yang ye dau hayang Krista nang te wangai tam parak hado ngonang to yubi bakya nang sếp xê bà dùng ăn ở chào các băng, ya hà đâu mà, cô nhắc Christian, ở chỗ dùng lan, khám phá nào mê lan, nhu nhà lan, bà chế lan, tụi mình chim mèng, yuang dùng với nàng sâu san bà, tụi mình dùng yang, tụi mình này, nàng minh mê hado hebak yawan de libung bu yang yelak laulak ngailak hado cheng tamhan lak china se tuman hado hebak yawan de nang achao ba we de wai shi ja tuman nang ma nang ngau shi ja se nang achao ba yak ta phan phai nang de min yong bu phai chi su man me yo pwe to la na shwe ba nang mo ngai yo amen pastoral ministry mu bu teneng retirement lang onang to mission gambon ma pu ba ya chong yang anio sâu san ko nyak pang chim hang he pa ya phan me nyeng dam ya be ha de ke sâu san doi leng ngo bung anio sa yama bor bu menok data pastoral ministry mo ngo bung pang chim et pu tai dam ni wang beng he bang ngoi do ba teneng retirement lang onang cheng na se pastoral ministry ma akamba wang beng appointment me sâu san bu ma hay cấm gia ba anh yêu anh trên cấm mà y ngon mày chừng là sẽ sâu san này dùng lạc ngon năng đâu hay đâu hang trên nóc chừng là số gia lạc bao nhiêu phao sa đâu ý năng ok
cha teman pay cluster in charge pa yo ngau yang ke teman jingna se revival ya bu hadawa ala cha ye ji hibak lep ia teman revival ya nang liu shodege speaker amailan speaker alanglan teman na speaker mabu nyek jem nyek yang haki revival ya humbu 1976 mu do hado nyoi referendum yang la khangai ko revival bai bu hang do ma rawan rakam ki bu lano long jar ki bu anu tenying ani teman molana chon bu teman pai limayem song ki bu hado ki bu mabulan nyek jem yang teman revival ya humbu nganang hayanga hado jamu tenyu yanang aniu paimu teman hibak tale yang hado ki yalak wangsong 2017 ya tau ma tau revival exchange tai dam ngo bu atau ma teman di mabor pu menok tu KPCM pa bu ama tawang teman mulan yo ngat ong yang ki yang ya du show me ya limayam song speaker na se ngo bu jeng ne to ma no cham se cham ma bong atau town ser ma ngo an de counselor ne se atau kia ngo ye yang ki mà tự nhiên counselor lan pay anu chăm se mấy đâm ya speaker cha nó sẽ hạt đâu kia bay năng again you sa ayong bu team awake and rise from the dead bu mới nóc tại đâm lưng bà lan hăng hi ba chú đây pay à vậy lâu đâu hàng li bu mu bu yang gì đâu si bu hạt đâu pay ang ngang hạt đâu mà ya pay nhang cái mà này thì bác chứng bu mong mà kia lấy đại bu bác ngó lạc ada tengai bu apong ni alinga lâu ngó nằng hang bu atang nyui tàu hado inang tàu khay nang amakan mai yai tàu ba tây tàu ya ý là tàu mà amai mà nó lâu ngó nằng hang bu tàu nyui nang amakan mai yai tàu ba tây tàu ya Ephesia pumenok te ngau tau ma remember therefore when thou art fallen Yesus kamano consider how far you have fallen English ngau mai iwan teman tau ma sing balan anyai semai se sing lak keep in mind how far you have fallen au shin lua hanga yai bushi hadau tei dau ya se nyan bu ngau teman hadau ma nginang di ma bor ta yang pastoral ministry ma shau sana tuilinga sa retirement ya phan de ngoi se shau sana pai bu he bang ma ma bu ka dalan deal menga lenga wen bu yo ma takpalan de hadu kia nằm nô quên bố mẹ tàu nghe ốc bù tắc bùa do ông serious tắc bùa là nông anh anh serious nè ye chế bê tắc bùa là nông anh hàng hàng gì tắc ya bê tắc bùa de treatment phá bù hà đâu yếm mày ốc bê ý de ít bùa tai đâm nhị ngồi lia tai bùa là nô ngon anh hà đâu mẹ mấy tambu hay libu ngõ ya bồi tao mà mấy bu giá ia hà đâu tác yang sẽ nghe sinh ốc hà đâu de khắc chu bu treatment phá bu hắc cái phá sĩ bu de ya du sâu mấy bê i de hi bạc ngồi liba la nong anang ma bu ka dalan mấy tambu ngõ nang tao nhớ mẹ yong sang sĩ giá ia yong tăng năng ia yong sầu xí năng hang boy apa kanyang như mà tắc bê nó hang hi tắc bê nó hà đâu apong gì đâu bùi này treatment check up chạy được kem mà tao ấy nó sớm bùi được kem mà hà kia nan mun bolano ma bu hà đâu kia nghe gì tắc cả hà đâu yang sẽ tàu ốc bún mèng mà hà đâu bị sure treatment nằm nô phá năng haki banda maya tambu ma bungo nang yang bono adama
ede hebak ngoya kawang hado tak menyik ke tai bung anang yang boy mai bua hado tak buyang se apong tawo singbu to yang me sangsi hado tak buyang se apong ye tawo be ba yong sangnang ba yong sosianang yang boy hado yang se tak diagnose ne yemang okpulano mabu hado ki hawyang ge hawande tawo tai okpu hangin memang laga memang boy hado ni mah hado ki ngok buyang sibu apong tawo hadoa yong mai bu jayang ngo sa do kia ngi ok yang ki sa bu ata ngai bu lai ma ifisia bu menok de ngau de le wan de apa kan yang ni ma yai bu si isi ma apa kan yang ni ma weakness wan ngi apa kan yang ni ye mai bu si hado ye mai bu ni tau ok bua toa yong mai bu to kai nang amakan ma yai bu si nang consider how far you have fallen. Aushin nang ngoye nang wong yin nang bong nang ge hang he ba tak me hang he ba ya phan me ye yong nang ge chi bu ha tau ok lak ka yong mai bu tau khai ifisia pu menok to ha do kia ngau bu yang sa ha do kia nge nang tau khai tani bu ha do revival yang bu kia wang jai se teman revival ya apa nang speaker lama speaker amai hatoba se speaker yo ya apa nang yang ngau win bung nang yang revival si wan teman ini simple me revival si wan revival haki ngonang se ibu cha ngonang yang boy speaker yo ne mang do de yo ya phan mongonok teman lain nhiều lắc tiếng này sẽ class school để bay vấn đề teman class mà subject trả gì má bung nang science ngon nang maths ngon nang history ngon nang hang ngon nang yo teacher bay nang ngồi lan mà mày lắc bung bung này sẽ mèng nang tôi yo mà sẽ nhái bu subject của adam ngon nang tawa dia tawa teman pengahu wa yong wan bu subject ye hang boy senyai bu ba subject hado ki tàu y hu de nang hang boy hado senyai bu ba ne me boy yêu sing lak sing do mo me lak hado ba minor subject se o yang ba y nyu sing do mo me lak ne meng bu khaye thế như bu revival me yang ya nang anu ngaya ya lak anu hum ya ngoi ya lak tawai tàu mà dia pe bolan tàu bồi lan de yop do hu wa dia bay wang yang wa ngayau anu hat ya tong ngoi sa taman bolan ake jim hao sa yang bu kia to speaker na si yong nang speaker ba ia ready me cha ba galak sa hado hai halak ni ji ba taman bolan na participate na meng bu lan he nang dau khai ake bolan man ma tau yong bu khai sa numan bolan no ake cham sa mai tam ya la ka jau sa tau enang okay dia tu mah payung mau buka talan. Tu acai mau ngonang omong na teman mulan, paje naulan, nyunan nyalan, Krishna melan. Kusen jah tu tonghu ba, tawa mayang wong bong na jici buka ta, setai buka ta jauh maya. Tawa mayang wong bong na jici buka ta ada, tay bu chào yên năng lạc, teman mui lan, acuy sangat, ayong sangat, mui lan, wong pong na yang important kata cabung orang, yang responsible citizen cabung orang, kadang nyusa teman dokter ohe, akia pay orang, okay, tanya bu teman, atau revival me, hanghi nyui, hanggang hoa sebutnya hanggang ngoyang yang beno, jadi kemana hado kia ngopun memang mah hanggang ngoha sebeno, si ibu retrospect na memang bu, tok pay kau dah lay ibu, hangne sabu, ibu siapa mu lau tau, yang libu mu bu yang aja tu si ibu yang, meaning akan jama temana liang ngodo bu haya, akan jama temana yai ngodo bu haya, anu hado ada ngai bu lai me. Ada ngai bu lai ma teman ngi bua
nang amakan mayai tau ba te tau ya nang hangi matak tak pu diagnose na meng do hado yong mai bu amakan mayai hado yam tau tau si wa do yong mai bu taman ya du shau mai bu ngang ya du shau mai lak chang na se ling bu ngang tau yong mai alau naka chat lan nanga yishing tum hang ne taman show da kya ma dai bu khaya hang boy taman konyak Christian hang he kia kya ma hang ka wen pe no si bu to ma mong mai bu to ma aba ron aba ngonang ano ajay ron ajay thong no to ma amoy nyu ngonang alang cheng e wan da iman no wo yang to ma lung ma lan ne yong sing galak wakching kyang bang me mission compound ngo bu he bang me taw na ha ngo hawan dia 1960s later part of 1960 taw 1968 he ya Reverend Ellis Murray NMM director Reverend Long Ring ngo bu he bak 67 66 67 68 pang pan me nga hadaw me pai bu yang wakching yop nok me cô nhau bu hado mức sâu mà tàu lê phải năng hado hi bang mẹ 1968 69 70 hado bằng ba mẹ temperance si bu hado wa chào sang ngõ lạc no tàu sali có vay piri ya hado ya chôn lạc anio hado yang dầu sang lu yang chào sang ngõ lạc nhì sâu yang ngõ lạc kia chào sang ngõ lạc chào sa bu temperance hado message ngõ yang đi tàu phê mẹ ôm la de la yang 1971 72 73 hado ma decision ngõ no decision mong te yang ki chỉ số phê tai lạc si bu he niu hado loin na mi loin nong obu pt loin nong obu chungko loin pt loin hang ai si no sao singer kan hem lai ngai bua hado sao ko nyong ngang lai ko nyong hem ko nyong ngang lai hem ko nyong hem hado wa taman ko nyak pang chi mu lepu ya hado wa tong hem lai alang da lei wan de hem lai alang nge bua chang dong ya pu manok finance de mang yang ling ngai song anang ô tao ano pa kata hang ke ihau ok lak si we mukti si wa lam nyu me si we revival chon pa si hado hem hado hi bak ma decision ngobu mong te yang ki chi so phai tai lak si wa to decision awang ba ya phan ma temperance pai bu tau phai ma decision pai bu tau phai ma 1974 ma jinglang bang to ong bu 74 75 ngoyang 76 ma revival pai bu sha taman ma naga ka dong mong nong bu taman mong nong bu revival hatawa tau hi pak mo bu the byproducts of 1976 mo bu revival hataw yalak pa kaya matay bu tinyi de ngoi song nang hang hataw revival kaya ya shanyali taman kunyak society ma toiling ang balan wayang lungwang naw melan mabu Christian meng ayang boy man meng mongo bu tawa hadaw longjang jubilee silver jubilee dong wan de hadaw longjang ba sita duit tu yang ngo buja hadaw maya wong chu yang ngo buja e tikon ngo ba hang chi e lok bu hem mendo song sari menlan lima hapu pam pirong pawai pato papu kan lam mong hai ya ta nyoi ngoi he ya ke ngai lam bagai alang ba wang lam yun ok ba hai ngo bu heng boy tau de pasar masalan noman mong meng adang wang ngai lam da pe galak aja sa ia lok bu hem to yepi
bunga me ya Christian ba meng yang boy man meng bungo bu lung bang balan hambanau melan ne woyang ke man meng bungo bu yang boy 1976 revival ngai bu alika bumenok calo ngai yop nok extension ya lang ngai membership anyai calo ngai anyo to ma anyai na sa taman konyak ka tong ma atau revival kai tu leng bua kani lan se kani hang obu literacy campaign ma students lan atau ma alang lan imana siong sing oklak atau ma atau kani ka meng lak jeng ne se anyo aloba lama-lama social action lenga ngo oke ma wen bu hang ba to yok bu ngobu hang ba 1976 revival alik ne atau kani hak bulan mabu yu yang ying balan mabu lak yang chele pe bu membership anyai calo ne ngai bu atau ngo yang gi hai go dai man de yo ong atau revival kaya ngai bu the positive impact alik amai mabu atau kia ngo yang gi anu chai kau kau macam taman lai wan de tau hado ngau wa taman sa mon down do bayang kebishem ini ma local church jam ngau yang hang boy local church jam sai ba no kebishem ma alo local church sa ki we ji ia konyak jeng na sa mong jang yoi ngonang hama to sa ngau wa taman konyak cha ni ji Nagaland as a whole konyak pahi ini ma meng bu shu ocean hang he meng ne mai bu shu hang me ne alau nagalan hang he ngoi be to naga reality naga picture reflect ne meng gungwang bu he ngonang tahu me Christianity naga ka dokter pe yang pe ma wang bang 150 years celebration had for the last 150 years Naga Christian bunga mai pe yang phe me Dr. Clark ke kutulani 1872 me malong da pe ya wang ke ma wen bu me hang he aliek ngai bu si tamana hado nyoi do leilak wong bong ne se ngai nang hang ne nang abagan ma hang ki ya yai bu si hado nyoi da chang ma le yi do tak yang phang hado tak pu yang si bu hado tak tau tau hado be shu treatment phalak na meng bu che ne se i bu ki hado me Matthew lai da le wan de Matthew apong nyit alieng pan mawok mabuta tau iya ganeng pan menyit mawang yang iman aliek lan me noma ne imana singlak kada lan ne wuwung lek hu wu mabu yechi ma phuk lek songshan wu mabu khai nang ka a tau khai bi amai li li aliek amai liek nang hayang pi ameng la ne aliek ameng liek nang pi amai cha me aliek ameng liek ne yok yechi ma pi ameng me aliek amai liek ne yok pi li hang hi pai aliek amai yelik hadawa ang nang okay e ta dom amai mongok la pi cha e mangai bu aliek kaya senang ja hangi kia liek pushe iya i hangi ling nangi hadau kaya senang ja pi ame ma aliek ameng yilek bukhaya pi ameng me aliek ame yilek bukhaya sa hadu kia ki bu teman nginang okay hangi for the last 150 years wang bang khoja tengah nanjung Christianity came a win woman. Ano 1976 me revival paibu sa tungoi sa teman me revival ngwanang hadau kai chile tambu tau humi ngau yang ge mabu positive impact mabu anang
hado yo ngomong melak ngonang. On the other side, jago kame Christianity taman ngau bu, yang taman atinglak bu, taman interpretation me, hanghi liek pusi, taman hado lay yelak no so bongbong nasa nganang. Bunga may chon apong tape meja, aleng pan mengamo pan menyet lay wande, Cisua Peter dengawu, Jonah Simon, nang tolan sebe senyai sa dekanya, hadawa Cisua Peter tongbu, Cisua hadaw Peter may senang. Peter sani ji Peter dengawan de alau pelan orang. Kong tu muda ibu nasi bu. Ain no man lemano. Se Cisua may singbu, may ibu hang ne iman anang Cisu cama kawang hai. Jonah Simon, lay tolan SB senyai senang atakanya. Siawan de Peter ya. Ay yuman batau nang dekan nang heavenward. Wang yikau. Tau nang dekan nang be. Cisua Peter de mark ye pa. Okay, then my ship. Ni de u yang ya. Katok ye kau de shu ye bu. Ni se tong Jonah Simon lay nang tolan SB senyai se atakanya. Sewande Peter anu jan yuman batau nang dekan nang senang senang bu. Tau nang dekan nang ge. Cisua Peter de anu mark je pak qualify ni jemang. Okay, ni u yang ya. Atau ni u yang ya siapa? Atau katok di kau de shu ye nang hane. Atau katok pa kawang iba kawang ini yang sang yang menggoleng bu. Atau kawang katok kai. Anu for the third time lim setong Jonah Simon lay hane Cisua tu Simon Peter taibu yang anang yang iman kung ngok bu không kami mu wang mu hado may ngi sing yang pay bu kai yang hado nyu chileng dok ne sa bu kai yang lay atakanya kanang ge sa anu lem anu mong chi ngai pome Cisua ni du ing ya se hado yang ge okay hado ya yang ni de u yang lak ni de kan lak hado ya yang taman naga Christian sang yong sang yak tu door nok de Cisu mai bu jang Matthew Mark Luke ma Cisu hado inang bu se gospel yang nhiều đủ, yang nhiều bữa đó lắm, yui yang nhiều bữa đó lắm, chẳng hạn ngao đủ, personal salvation, individual salvation, hado ngao đủ, hay yang đâu cái Lord halana không có mu, a good Christian, shimalana, tekbalana, anggamilana, cakasanglana, kunyaklana, pom chang yim chung sang dem, không có mua, a good Christian. Christian amai, au hiu Christian amai yang nang Christian amai, lansang ngonang, hea kan phi me, sistemnya teman KBCM Revival Camp ngonang, anu sa temong ngonang si ijai, teman ada mu, anu hado kia, Nagaland me, pumenok ma pumen hado kia Revival ngogalak, anu tau sani je, kan phi me, kia, yoblak jengne. Yalak pa takpalak palanda namnolak jana sa healing center, prayer center. Hado prayer center kaya tuwe melengbu mabonang. Hado ngaya ano hanyi o teman ngawlak, haja ngawlak hado anda teman jalak pengawlak. Kani tawai trak kapalan mahabu hado prayer center kaya namnoleng may dambu takpalak palan namnoa hakia hibak anyai namnoa panapa. Hake tu lengbu, ngorang prayer house, anu tu ma, yopu ma prayer warriors lan, hatu kia namno lengnang, hatu kia lengbu naga society me, anyo hangheng ngorang ke,
teman hado de anyo anyai ai taka ima hangi tango busi hangi tango nang kisa mai le yang atau abe tak khong ko lei bu da hang yang be MRI no MRI ma ong yang lei wan de tak khong ko mu ngi nang ja chi bu no sa kia ai TB jengoi asi yesa ma alo ba jengoi asi yesa ma cancer jengoi asi mai le yang hado me yong yong bu ngo bu yang osa hado nyu tau yang hado de treatment pa wa yong mai wanang hakia mai lenga e wanda anyo yong yong bu ngo ya cha teman anyo yelak pelai lak nanganang hong yi bu le me fifori let me do tekpa tapa our church mengo bu ordained ministers lan Reverend Curry ye wo yang anyo toma senior pastors lan hadolana teman ENBU Eastern pumenok pasalan Timor best mengo bulan hadolan de nyek ai teman jam hak nyek yang tapa our church me teman jumbu hawan de imana teman de opinion cha yang bu sa hongyi atau state assembly march 2 macam bukan no atau jam show me atau assembly me NLDB Act atau you pon bu atau lip ne menglak NLDB Act lip ne menglak yang discuss ne mengnok hang ne civil organization lan Timor Leste civil organization atau lan NLDB Act lip ne meng do me ha siang se ibu voice ngob siwo atau jang me tumanda nomano hangkat enanggi sa ilak jeng ne hang ne join hakia press release ne meng bu japha chu ngai kalak jang ngai him yumong me hang ne tumano sign haru cha do opinion yam lak jeng na sa nyek yang iman na hadu ki tong bu ma tuman mulan puk pong bu tau yong iman phai hibak ya ngau yang ki tau i bua atau NLDB Act lip ne meng lak chiang e chau ma 1989 momo NLDB Act ka pass bu hadu implement na man meng bu de implementing agency lan hadu implement na meng lak ba he wong bong toman kunyak stan hang ne hadu civil organization chim chau ma KUD kunyak yunin Timor lanu chimbu hangki ha siwando hadu ngau alo cha chaku edo hang kunyak stan na hang ne awang ne do NLD atau legal you pon laka teman kunyak bu wang bu KNS kelan wang bu 1987 nah ya hadu ma wang tau ma bu anu chan yang NBCC take up ne meng bu 85 hours fast and to death ngo bu hawan de chief minister na se SCM ngo bu hebang ma NLDB Act pass bu nganang heng boy hado implement ne man meng implementing agency la ne wong nang hado implement meng bu ma yok bu ngo bu phai ma nak sei lak cha ba implement ne pa man meng bu de se hado awang ba ma hado ngau ge ni shu ba me taw ngau ba iman hado ngau ge no ano ni shu ba ma to NLDB legal prohibition hado church issue na saya laka church hado ta se secular to civil organization na yang laka se lip ni meng ha se tano pumen ka ta se tumi ba ma tak over ha ka hengol laka hado awang na to legal prohibition jena sa civil organization wang bude kunyang ma KNSK hado civil organization yang hado wang bude ano to Nagaland saiji alo mo Muslim country me alo mo hado civil organization na legal hado yamai buyang se panang pangnang bude Nagaland matama sa jagia takavar wu shu bu kia church ya ta se civil organization na ilak se hado ni bang sa hang ngolak hado adeng ma church issue ya hado toman jumbuan da hado tong yang tau le ma tau anda iman ngau ba tau le ma church taman leng lak taman ngo chang ngo tau ordained minister senior pastor hadoki taman church taman ngo chang ngo Nagaland na ngau lak o yamai yo nga takate nang the worst performing states
in the whole of India 2021 में जहाँ में declare में वो तो नीति आयोग लाने 2022 में जहाँ में declare में वो 2023 तो ये जाएगा तो ये 2024 में नी में declare में 2024 में declare में वो 2025 में मुआंग नी में declare में वो Nagaland na kubu ma ata ngawle lo bu ma ata corruption ma ata tenyi bu ba budget o hango budget sien ma hango iman siengen budget yenang sie ba hangi ba akaja Mizoram alolana surplus budget mengonang tamana deficit budget ma aga gap the worst performing states in the whole of India Ni shwa me tamane jisu mei bu jiang jisu yan yi bu jiang personal salvation jiang ngao jiang wa faction 30 ngwe ngai bu bi cha im ngai bu ali kai senang naga faction 30 phai nye ngai bu hado faction 30 khong gom bu mong iman ma prayer cell ngonang iman no fasting yan iman no revival yanang speaker me ya ba yang iman mo revival ngonang Telling lie. Jisu mei bu naga Christian teman saya sing bu kia. Matthew makluk matong anak dia Jisu mei bu jang. Yang boy action speaks louder. Bicara ini mengai bu likai senang the worst performing steps. Hebak lebi ada hadau ji ate bu jang nasa. Tawa akan pergi hadau ngau nang. Hang ne ordained minister reverend kata aja tahu. Hayang tawa bumenong may sausan ba jango nang staff jango nang pastor jango nang regular pastor jango nang senior pastor Hanghi wanda hanghi ngai bu tak diagnose na meng yang hado yang se tau bua to ya do show me chen taman te lak si bu kia tau hado chia se tau hado pai bu nang The worst performing steps. Ni dia yoklana atau declare nasa. Linga memang lu. Ca memang repeat memang memang lu. Anu faction. Atau faction atau I am lan federal han la iman faction ngai maksudai. Teman naga society reality. Peng bu peng heng orang. Naga Christian picture reflect na yang baheng orang aniyo ENPO state you sa FND daw yang orang ENPO state you bu pok bu jasi bu jiji jayo yang ENPO state you lang na hang nangay bu Bihar you bi mu bu ong bu Hindulan yamay si wah yici bu de Naga Christian iman kasiyang iman fei yungahu si okay revival yen nango ma Jisu mei bu jang hasin ngau ma revival yang hasin iwa tekpa sima lo tha iman ji mai to man step matter retreat ne meng nang iman iman fei yan la ke si bu yang tawa tawa tanya anio FND tahu yang mana? Mayo menang, yang menang teman jangan mayo. Yang boy, hado ilang nengai bu. Naka, alau setiap, lan ayong nang naka shui degi. Hado no hasin shui benda. Teman yang menang ke canong ha. Se, ngah sih bu. Yang boy, tolan pay ong ngone. Tolan nungok nang matuman share je tu. Se. Ibu ya pandai pay bu nama hangi alek teman alek bu hangi jang teman ibu hayang hado me out here among galaxy church is accountable bumanok teman hangi hilang bu tahu hado sa tahu hibak me yang yalak sokono halan son ngang lak tahu hado hem ajang apa jalok lak hado cha ngon nong bu KBCM da do ting ye bai bu ngon KBCM jang jing de lok bu ye je hang bu naga society reality na se jing yang ko
แม่เงาเลยแอมาแต่ว่ายบนอกแม่ยี่ฮากีเต้าเงาะปูคงตึบอาแมงไทยปูไม่นอกวังตังเจียงอีคงตึบอากะวังปายบนกฮาเตาวากะวังยักตุยฮาเตาแม่อีเยอีอังจิงลิงนะเอเยอีฮาชุน Kingdom of God kawang ang jing apa kanyang nyu ma ngau ding jing mai trustworthiness dai kan bu ngai abe hado ngai dam lak mek tak pi akyang yu phang ne hado ka dong yu chama i ba kawang im ni yong a sang yak ling bu ka dong yu khai leng ano hado ma Kingdom of God ngai lak te pai wande keadalannya yang Allah bagi ya sanyali atau Yesus yup pujiang nhờ có năng tàu keadalan yup pujiang lầy ngõ yang bang wang dang bang lầy ngõ yang yup sang yang ngau numan no tàu jutok mai balan yup kita yup farisilan yup kita yup yang Allah yup ko ma hei se ano yang ngau puin ma i ko manak se hake tàu lep pu mininga numan yup apa tu mi ya yang ngo siap ni yup kai ya numan yup không có mà tu mi ya siap ni bu hatu kita yup siap kai tàu le mano thy kingdom come here thy will be done on earth here as it is in heaven wang mong bu kia ka dong mling pha siap to hatu i to na sa sang nya ka yu Jesus hatu chi to na si yu che i hatu kia bai bu nang teman sa society lewan deh trustworthiness teman ma trustworthiness ngoi abe no ngau le ya cha sai chưa ngau le cài ngau le sa tu file office departmental file lili mong bu ngau le ma wang tai yang teman documents date of birth electoral census ของกัมพูมา unfair สามายังatau ngau le nyoy de le wan ba te nyang anye yanang hang we awang ne toman lam mong ngo bu hai atau jing lang mong ngo bu hai bak pang ba ma jing hai jing de kem wan de jing hai jing ma to jin la lan ba ying e ba lan ba yi sing lak hang bu ngiang bu lung me lan ngo nang jing hai jing de kem wan de to ya lok lak nyoy no yanang ba ak i ma yang ngo ba ak i hang tai wan de ba atau long de ya lok ko tai bu yi wan de ba hai mi ya lok yang tai bu như mo agi banyak ngo okay ya lok lak nyu yanang mo bu hado kia hai ko kau de taman lewan ba trustworthiness ngoi abe no silak ya ban ngau le sang ngau le mayang over taman hai ko ankle ma le la kai tani taman hado revival kaya taman le la ka oh kan phe ma yuang yui bu sa ngon ang buyang no se taman ang ngela hebak lep ibu ma taman revival taidam ya bu revival taidam ya wanda oh ameng chan lak jing ne se alder call na me yang kawang de ameng chan humbu we have done enough yo ang taman hado ameng chan bu hagi taidam ya engi heng wo tenya taman ab ganyang nyu ma ya yung ngo bu si tia introduction ge tia akung wang hakito ngau nang ano ngayao ngau lak ano humyi ngau lak taman lưng yi lak ching ne ngai wang taman platinum jubilee jing na sa lưng yi lak umpong lau lak hang li bu mu bu yang yi lak ching ne sa taman le lak ching na sa hang hi tak si ab ganyang nyu ma yuang bu si hang tamana to Peter de chi sui bu Juna Simon nang atekan ya kanang ge yungan pa daw nang kanang very good chiji okay tend my sheep feed my lamb
ni setong lem setong yang yo ai mai na gin nang halang ki ke si si ji shu mu ye bu hado kia teman yaha mek ep teman i to yaha chang anyo ngayau teman ngau la spirituality chang what is spirituality hayang hado teman kandeks mai anya sa teman naga kandeks mai spirituality hado hangi sisa anyo teman ngayang ngau la teman yaha mek ep yahamak ep yang reality ngia reality 1976 mu wang yang sabu ke 1960s later part of 1960s me temperance ngobu temperance jauh salak yu yang kani sali piri hadau Christian lana hadau yaha yang lak hadau temperance ngobu tau heme anu decision ngobu revival vanlong shon phasi ihumbu 1976 में revival pebu sha revival teman mengonang bu revival hatwa yelak pe hatwa yaha kaya toilang bu revival ayang hatwa me teman conviction ma bong onang heng boy hatwa nyui lai wande teman ngai bo alik naga society reality jeng nyui tolo nyemai bu yapan anyai nasa teman dia hatwa konyak anh ấy sống năng bukki yo te nang to thei wa hang ne faction lan text ya bu no hai semal pia alo la nong nang hang bu alo ha satan chung nong ge tamana salui nang bu ge sa taman te nang ha do society mangai bu 상시 딱 하도 anh sa bu anh ki wa taman ki yo te nang to kai hado hang ye kai ngai bu hang nang ngai bu chi wa hado ngie ok ma spiritualize yahamak hado ewan dato anu jalak pa jisu hang iman paisau me pisada yang po pu me phat pu ka da maya tambu iman jihudi wang lam ngo yang bang ni ja do pisada yang po ka lak po wan da ni ja ka da ja hai me lak awang na phat pu ba hado me lak Yimden dakpa kada 38 years dakpo. Lepo mininga iya hadok bicara yang dak awang na mubay bu. Awang na mubay bu. Ay tanap nap cito awang na palak cito. Isaw dumi patay ko. Tau nap po i palak cito. Isaw dumi patay ko. Hang na isa ma paralytic kata na miyang daw da. Non yok. I de jam lak jenang. Wang biang hat pa jani lekyang jani at the most wang biang cha wang biang yi tak pon ni ba 38 years tak bu hai tau me pichada yang po wan de phat pa ka da mai nang ja sa e yong sim bu hang boy e de cham lak ka da yanang mo bu ji su pe ya yang alo ba tui cha leng yang ge leng bua na ko ngo bang no se i yang ai to ni tau pe bu me de mày là cái gì? Sao mày học haju? Heng boy, iya tuh jalan bu, iya teh bu, no, hado Yahudi society yang, Israel society yang, Yubi de kan lak cengna sahalan ceng ibu society yang, Yogi sang balan de cam lak cengna sa ibu society yang, heng boy, Yui kau tau lak, Yui mày lak sa cengna sa pet bu. Hado kata 38 years yim den tak bu pisada yang de sau dam tu mu pe ngo pe ngo iri jam lak kata yang bang ngo alau society je bu de hado Israel society de kita yang iya tu ja leng ba hai nang lieng pa yang kem do si yang hado bunga me chon pong nga ngo kala nang lieng pa yang kem do ateng ma i lieng pa yang kem mai yang ge mai yimden dakpa phai paralytic kata phai ngobu kata ilieng chak pa yang tai ok bu hai hawan de ilieng pa yang tai bu kata la ngi yang no hadwa pichada yang nama sautan tu mu pe ngobu kata yi chi wa taman hado ponga me chon ponga de le wan tong ye kala jenang bu no i hangki mai dam bu hado gen no i ba nyong ni ngau kyang meng nang yo nhau nhìn ngao keng liêng bay hana keng bu
ngào keng pa vong nang chôn meng pu vang lâm tê la như câu cả ta sang pu tapa ayalay anu ma iman mek pum meng buang lam de yong la như mong go balan iman me spiritual eyes man ep po jana se hadok jingi jana se Jisua iman de kongken bo tu jalan bo nhau nyi ngao keng ba yong wong nang leng buyang heng boy hadok ka da ba cham lak ka da yanang ngo bang siang nhau nyi ma ia lieng ba nga kem na sedam tau ma jiu di katalan mo po mo bang akam na iman pu manong mo e expel meng bo hadok ngok la bunga mai chon apong tu de jam le wan de pu na mo mo buk pom de pu bu ka da Jerusalem to ong bulam Jerusalem yup nok de the temple song market me ha yu ngo Jesu yang e penlan tau lien na tai wan da penlan e bu penlan commons iman to iman thinking iman mindset hado ada dengai bu lai udua au hi pap ai no e nyu e pap ai ya e pap ai no hado alam jang iwan de ninga hado ba lam me iman na ibu au hi anu kai sa hado ba yang hado mek pum de ya puna mo mek pum bang shau si sang bang hado au hi pap si sa yang Jesu no man ma hado ki bu chu de ngo bu se tai nang be tai yang au hi amang anu kai u ji ji ja hang boy ka wang tu sho ta de ngai lak ching na si yang Jesu tai bu ba ai society jam mek pum bu ngo lak te shau si ba la ngo lak te hang boy Israel society me hado mek pum ba ka da cheng keng lam yu me ya yang ba ha yu na hang na dam bu Jesu ka tok ti phao phao yang mek te phao yang silom yang da dai bo do hado i te pho boy silom yang ni ba distance ngo ba niu ka tok ya yang kam bon ya yang mek te pho bo hado nyau ni a hado Yesu Jesu hado leng mai dam mek ep ka dalan ngunga mop hado Puna mumuk pum de pupu hatu Jerusalem yup nok to ong bolam market me ni jai hayu ngo bu kara chia we chi nang bu ma ia hangki bu awa ep tembu haga gap au be bu si nyau ni no nyau ni ngau keng meng bang iman ma spiritual eyes man ep taman kada aba nyau ni ma hangka 38 years im den dak bu chiang ibu yang puna mumuk pum de pupu chiang ibu yang taman society 1951 atau turning point muang banyak pangjem platinum jubilee ado tahu ma apa iman sih ngolak 1949 me au mungdang kangceng macembu tawana tamano banyak au mungdang pang mengobu aruk au mungdang pang ma aruko jana songobu ama kangceng macembu data yang Tumano kunyak mungtang ngo habu yang siapa anda ngaiwang nga coco yombang macam lah kerja tahu tu orang kaya sih bu coco yombang tu jam mana delikal lah nunggu orang wanda longri commission namanya bu longri awang napa ya land namanya bu tahu waktu tahun me long yong yang orang buang platinum jubilee me yong bu ada me November 20 me land namanya bu hayang kunyak pangjem wang bu 1951 awang ba pangjem 1951 me Wien bu 75 platinum jubilee 1951 turning point 1951 Christianity Bible chat level me tamlo the 1932 11 December Bible ja wan jing the 1946 May 12 me Bible ja hadawa pang yang chat level me pangjim wang bu 1951 Assam Governor Charamdas Daulatram ong hawan dalam yenang Assam Governor Charamdas Daulatram lekan Porjan, Kongan, Wakching, Mubu Hakia, Bua Ong, Mon Dengoibu, Pangting. November 14, Sadu me, Disi Banglato Ong Bu Hai, Hospital Ong Bu Nibame, Pam Bida Yang Yan Pilak Kai Ong Onong, Tom Long Yong Yang Onong, Toma. Assam Governor Charamdas Daulatram, 1951, November 14 me, Epu Mon Down, Pangting me, Epu Pangting Mubu Tode, 1957 Hai Et Pangbam Tau.
modern civilization they exposed to me 75 years exactly Christianity chat level ma pe yang phe 75 years sa tani 76 second nang 75 exactly tau show ma taman yishin bungo mukpom de ngo bu nam mu mukpom de ngo bu kia sao jing hai jing me school education amay nang tau ti mo ber ta wan de 2009 ma ta wan de tau ke jing atam atam ke refer mang nang hang na tau ke mang bu kaya bu ka long yang wat ting nya nyu hadoma school teacher yiwang mo nang Chani lim at the most high one. Hawanda, Timabor, Tibubar B sector, LB school me, 34 teacher of access teacher of. At a young the taku. Kadalan hadongilak bongbong, hadongilak by Yahamak bongbong, hado hangnesilak bongbong, 38 years in the Takbukada, hado the Chamlakada in number, Puna Mamum de Pubukada, Chenglam Yuma, Yayang Baha unit Tambukia. Kunyak, Angjat Angli, Land of Ang. Tok phai ma len of ang nyanyang au ang jat ang li minok ranong hobu simanok akhayam ba tekpanok makmoy hang no hadaw au hingilak the worst performing states in the whole of India hangi revival jang ilak hangi spirituality yang teman ilak tingi tau ngahu ba tau yising mengawan da hake wong nang ngaw tai nang spirituality ating ba yaha ngeok lak ba ya lengeyok lak ba hado kadong yo kawang kadong yang mai wang hangoi lu alam jalingnya yes God so that it was very good anu chambalingnya yes God so that it was very good jalingnya yes mainangge kawang mainangge selai se cak mai wang hangoi lu kadong yu wanang tau ma tamana tai shona 1951 manaksi hei wang bu Nagaland Christianity payang payang 150 years ngoi bang 1976 me sab get temperance decision kayang me 1976 me revival bebu hado kay leng yibu mahabung anang kemi teman ngaw yang jenang hang individualistic luombu chiang e bande yubenok chateli chuan yapan yemaibu hado mangi bu ngok bun meng ma teman spiritualize teman yahan bekeblok Jerusalem nyume kuba shada ngobu kata ngiang ba kata lena dai Levi lena dai Samaritan pa jambu ngau kyang nyau ba Jisu ya yana Jisu hadole pu Jisu hatolan lim yome Samaritan haya ngiang ba haya Levi ohe UBC siwande hado ngau kyang sing ba lawyer jihudi kata Samaritan se jihu hayang boy ai ya yang au di sip si ho ba e ya ni nang ha ki leng do hado wande Samaritan ba ma spiritual eyes ngoyang bang Hindu ba me Jisua ngang ba hai Levi ni qualify ni jemang yang spiritual jang ibu pani qualify ni jemang yang Samaritan ba qualify ni mang bu hado su nang bu nang ha ki leng do si ibu kai teman naga Kristen alaulan bahai yong amai yang wangsong 2023 มึงอยากชื่อกันไม่ใช่นะ23 no 23มึงอยากชื่อกันไม่ใช่จิมลักจังนะสิวเอามา24 no 24กูจึงช่วยต่อตอกอป่วยงางจึงอเป้ามหงลงจึงย้อยไปชื่อบุย้อยลำแฮปไกสิวหังแน่ในการไม่ใช่องค์ลักลำยังไม่บุ้งเอาใครลงจึงมาบุว่าไม่นั่งให้เขายังไม่หังได้ยังไม่อุชีใช่ยังมาได้วันเดียถ้าต้องม้วนมาบุตัวช่างต้องงอยซะพอเดรุดนุ่งเอาพอเดรุดซะม้วนโดลงจังอ่ะสเตตการมันเนี่ยยาดูลงจังมาบุตัวบุตัวช่างต้องงอยซะซะบิอาโรยังมองนั่งมีฮินดูลันอโลลันบิอาโรยังมองบุว่าไม่นั่งเฮียงบุย
mondu longjang state government Christian state yadu PWD yadu yamai bu jeng se heb lak ngai bu kai yep pon ni ma mung yak sidong lak jeng se lam yamai bu bu jeng se heb kai su heb ko no heb yai heb bu no hatu kadalan hang dai bu si wanda ating ma lepo jama revival man angan do ngok ni ma hatu we have to relook into yesu kama hatu kadalan hakel lama myang nyang Afghan dai bu si wanda oh Nepal de alo de to me chumak luk mong gospel nhiều lắc trên đây ta được chị bọn em mà we have to relook into teman faith teman dan laku teman interpretation teman spirituality teman revivalism lay ye lak ngai bu chia hàng này ngai wang atau the Christianity tau kebisiam pumenok wang ya phai platinum jubilee nganang platinum jubilee ching ne tem ta bu wang bang ma tenyi revival nganang to kai hado ibu sulak cia se tau sa chechen panang hangne hemi tau ngau yang buge kelas jama subject teacher yo yo nganang tau yang me senyai bu subject kelas de tau pai hado nyau nang ai senyai bu ba se neglect ni yang ba itu importance pa bu me ha chu bu jia se tau nang taman spirituality taman leng ye bu lau tau libu mu bu yang ye do taman thi ma dong nganang Christian Melan, teman Christian ada dengar puyahan, hang hiji hang ibu, teman Christian ada dengar puyahan, qualify ni memang ya, qualify ni memang ya, Peter ada, Yesus lemah dong bu, Peter jangan bu, yang Peter anang Peter life pa, Yesus kong mesti nang, lay itu Jonah Simon, kanya. Kanya, kan nak makan bu ni memang kan bu ya pan leng lak yang kan bu ya pan man leng bu de for the third time ngau bu na takia tamano Jisu di ji kan bu yang mulan Jisu mu bu salvation pa mulan ya hu bu hadau ka dong yu sang bu shou shi bu yang Zion jing yu alaba Jerusalem mesti siapa bu yang jangan kaya yang kaya ya sanjali hongli mongol, au ji ya hu bu mulan ya hu yang bu hadu qualify ni memang lah crown na hadu nyui, okay, teman spirituality, teman revival, hadu tu lay ye bu melak ciasa dia aku ngang introduction kia hadu ngau nang yang anu ngayau cai dah lah, okay, teman na yupu ca kia yahu denang, tahu yupu hadu yupu show ni je. Agamnya teman chairman pak, ya solak yang gue. Yo puja Yahuwa. Kawang deh, kawang. Ating me ngi oklak pa Yahamuk. Chat ali. Cuawan. Sausi bu sangbu ngi oklak pa spiritualize. Ya kai. Epa sa teman yo oklak. Hayang anyai calon lak. Stagnated. Do ya po bu yang igi yiji hayang boy yalak pa. More advanced calon bu ya pan memang lah. Jisu lepunga ibu. Matthew tapi menga, aleng pan membeli muang yang itu benda. Shau san balan lem deh. Nok pua pada bu. Ca da nga, ca da ni, ca jenang tu nga ni, ca jam lu shu biang tu. Ca da kro nga pa bu. Ca da kro ni pa bu. Ca da kro ja pa bu. Dan ni bu juan ya panjang. Nga pa nga bu. Ni pa ni bu. Cha pa ba ye bo ngo tau chang teman mulan chang nang expand memang bu increase ni memang bu tau ni awang namu ngai yau teman ngolak ngau be fruitful and multiply and fill the earth alek lek tu cha tu kawang cha lun bu tu leng bu kawang yang awang iya teman kata leng wan deh leng soyang pa awang bang ngau pa bu be fruitful and multiply and fill the earth chi bu kai iya hadu kawang yang hadu iha Jisu sampai yang lepu cai ibu ngapa bu ni pa bu ca pa bu ngapa bu mai bu haki bau lah kumpung ni pa ni bau ca pa ibu ngoni nang dah pale ma peng ma angdo mu bai ngena bau yang ngah jiu dah si ibu teman senang tau kia teman kawang nge oklak pa ya mu ya kai hayang anu yelak pecong lak yelak peleng lak hadu wong ya kai
dia teman atau revival awang ba akung wang nang awang ba topik atau panang dia ngau ba do mo show ji anu teman bubu teman chung yui wa ya ja bai bu yin ba ngau ma ya chung yui bu ji okay revival speaker ni bayang atau jam yong ngau atau teman mulan mong de yong bu ngon ok okay ngi ok lak ba sing ok lak ba ya mak ya kai hang hemi teman ngau bu a responsible citizen hado me to wong bong yi ji si bu ka ta jenang bu kai mulan wong bong bai bu ka ta lang kai wong bong bai bu ka ta ne meng bu ne meng ma ngi ok lak ba ya mak ka bang pha lak wong bong ya lak wong bong to lak wong bong hang hado bai iya nyeng ada bu du show tawa sa 66 years yang anu another 66 years ngo hu de nang hang boy ja ki bo yong lang ngo wen yang bu wa yakam siong bu kam yang kam cham ngo lak pa do yakam kam yu kam hu si bo hang boy yakam kam ha hai kam lak kam ha noi au sin cho lak wang beng 30 ngo nang ma 96 ni meng lak ngo ok lak sia be au li lak ai teman ka dong ngo ka da yan lan tau ti mau da yang wang beng kan jang ngo bom me ha do mo nang bu si sing men sing lan a che yaman simbai halan ma bu iman term iman hebak ngoya tai shor gi teman dio au bu nyek lak nyek wan de ya teman ha do ka dong me leng bu ha do report ya ada lak ta ko ngeok lak ba ya mak ya gai yang tinyi bu ha do revival ma tu man ya tau kebe shem ya alam cha ya phan ba tau ok lak pa ya ha mak e pa dam yang ya ha cha ok lak pa ya ha na pa yang to man cha thali hang ne khimi ngai ong bu tau kebe shem local pu manok cha level ki lang ni ji kunyak cheng mong chang nang ha do ma lungwang na me ham ba na me ajo yong lan nang responsible citizen ka ta lang nang da kai taman leng lak tu show ma bo nang ngia sing ok lak pa hang atau leng ok lak pa wong ya kayo se shokono teman yu bu ba ka lak ya yang kemna nu chairman ba ya so la ja okay cham yu bu ba ka hayu sipsiba yung ana chawang dang yan kawang ba nang da ya sanyali e kem menyong yong bu pa ba yung ana chawang dang yan kawang nang atuman de nang lia leng bu ayan responsible pa bu ayan hado tomana yengiok yisengok yengok alam ma bu ma toman makpom de ngonang yewang yungoi ngonang wong yenang ngonang achaw ba kawang hadong nge sengok lak pa wong nang toman ep ba nang toman ye pun yang ma toman yeng da hango yok lak hango yeleng ok lak nang toman ep kamanaksi toman yana asai ngonang o kawang to pa nang toman de jalak ep tamba nang mong bu ateng ba toman mangngai na tamba nang toman au bu sepetawan nang toman au bu yelai batang nang yasanya libu kan bu sipsi toman nang ma yalak pa wang hoi lenga tam bahasa wa nang diupe ya hado ma yung nang sausan ba yan nang yasanya libu achaw ngau nang ngau nyu nang hang tam bu ya phan ma toman tamahan ngau ngi uba ka wang nang menyong ha ba yung ba wong yan nang mangau yung ngob nang ma nang toman amyang lan tam si yang nang ating ba ngiok lak singok lak ba wong angan nang yalak ko man ya phau so ban dito hyang hado mo shurung obu kadalan acho yonglan khonggomu de ateng bangi oklak ateng ba singolak pa yahamuk spiritualize nang pha tam pa ngiok lak pa wong nang pha tam pa lengok lak china sa responsible citizen kadaja to man lengok lak hado nang to man ya keo sa nang ngau tam bu jena sa uba nang de menyong bu yalak pa pha tong obu tai tam lan yalak pa nang woi phau sa dia hado ma kadalanไปนั่งนั่งเดินยองพาไปอันนี้มันไปโบราณมาบูเอมานุไปโอเคแต่นี่บ่ฮัดเอารีบาบลายองบูมัวเฮมันรีบาบลข้าววังนั่งลึงตัวลึงบูรีบาบลเนี่ยกูยักจ้าเทลียาพันอลัมจ้ามาบาตัวมันลึงเยบูรีบาบลเนี่ยฮัดเอาไงฮัดเอาปูมันอกไงบังปลาตินัมจูบลิงว่านั่งฮัดเอาชอบแม่ลีบูยังไงเยบูกี้ไอ้ยันอาจจะรักบูยาพันยาหายาพันเจ้ามาดาวกลังเนี่ยนั่งyalak putu leng bau sa awang ba dai dam ma to mana nang heng dam ma ha sen nga be hado jingna na menyong hai chi suman mi yopo to la na subana mo yo amen tong mo
Yonga mungmay yanang minyong panang serde kawang nyay muy mansi awang ni ipu kia tani ipa yang tiam bu kimya tang muy sa ngau Taiwan de awen na ep yang chai wang lakai tingba revival leng ibu ya kalak ting lak katenang tamana wang chai se revival yanang hayang revival si wan de tamana hataba polok sapayonga yonga sem sa yanang hayang boy au ba nok sau tang kai lakai hado revival tingba pi benang hayang boy i ngau hayang i nyau semal lampia au pu yamalak tai tolak sa ngau nang hayang atau ling yilak sa ngau nang yonga yasanya le kawang chon ngau tiki naka Kristen state hayang boy mi India state yo mas samyang state na wang pengilim ti klenim yang pu wang chese revival ya state ma faction opposition ngai pu hayang revival hipak kumya hayang UP ching sampai mai bu yanang pu pilak sa sam chia yikeng pu chia mup yelak pu hatawa yichi tau chingna yui ambukan ma hangi ma yai ngo hatau lu yam yanga ting pa revival ya ponem yang lak china hayang teman revival ya pu alek mengilak aja sa yasan yali mai abang mak ngau temin ki mong mayanang hayang iyang bukia akim ya tang ngui sa tani pu revival na atau ki au pu yama ya sambal ling yi pu revival yong chan yang lak china mongim yong pai teman tingla katana hayang i chung ye lak pa yup ma cham gayo sa do itamnang ami taitem akungwan demu iya iyang ki tuitema nang buwe yang atau caso kai si bujina iya kanyang tamu jina o sayang atau ki lak punganang tau kema temana walan cham sa yup hipak yai tui sobun miang lak yup pengawmek atau ki itamnang nambu chama teni wat vok te kem yanga kawang chingna kem dau bata to nyai bu yenang ba takaitin balanu kem nang ba yang boy revive me kem dau bata to nyai bu yenang ba yong mai kem so taki hayang wahiwang kawang yasan yali pha tam nang ki mani tu ngoi sa hatau ba ya fan me hang kem la kai si sangoy yang ge hayang boy wang hi ka tu chi wai ke wi chi batani punia yasan yali mai so taki au yen nokta kibisiam katalan revive me ya lok tau taki muhiman me la hayang ngai wang ko platinum chupuli cheng muilan ngau yang ki umenok ta hayang kebisem do kunyak ta muhiman myang lak tau jena tani puwang hinyu sa tu ngui batai tem so tam na wang pa ngau ma ta minyong pha yob lak ni se ba ma ngai ni wat vok te cham kem lang onang ngai ni pu niu tani pu kimu kawang nang sipsia au hinok sa ta yalok kem lak yalok pai lak muhiman pai pu ka dalan te muhiman tanung pu nok salan te muhiman myang lak chena ngai ni pu niu semai se wahi wang ta ngui se nanga pau tek ang pau sa ngani home visit kemlak hatau pau tek to yanga tiap tai tam so tam na chena kawang de minyong phai mwe ma yu mwelan cham sa yu poi pak yai to so yu pa yasanyale sipse ma ke myan nang manu kadalan ta manda wang we kana te bachao sanga yen kau pa nang de yala kuminyong pha poi de bai pak yen mai muhiman pha tam na umenoka hatau taitem ni it lai man nyanyanga hatau revival taitem china hi paklo nang yok patanyang ki nang di yok patan bukit ni awang pa ni ya saya limaya wat bokta kem soyanga home revival me yen noksa ta kata cha ni chia po yito yinyai pe ya lok so te ki tani pu ni nyu manang om ngi yang minyong phanang hayang au hi ka tau cha chang chap me kem bulini ji chi kalak sa ting lak ka tanang tuma ya lok ka to punok te muhiman lak hayang sangyak ka kem po ka dalan taman to muhiman yong ye kalak sa ting lak ka tanang tau kai ma tini nanga tiya to ngoi se po tai tam awang pa yong maya solen tam na minyong phanang ki ngai ni o wat bokta cham kem talak ngai ni punio tani omunang sipsi mu taman pe kai tani omunang wong mu taman pe pa mai ni ma to nyai ba hi ka ta to pe ne ta tam kai kem lak china ya ha ma hong li bu mai ma wong la ha tam pha hayang au yen nokta pe la kai kem bulan tuman chino muhiman ngoilak noksalan chino muhiman yon myang lak china ngai ni kem lak noktalan seu yalak patay daw po chao pa yen kau pa nang dai phana pha po hadaw taitem hanyu ya dong ngoi se chonlak
hadau tai teman so mong ma hadau kibi siam pu manong mon taung cilama lihai ma pu tai tem de pokono pu auhi noksa auhi yen auhi ching hai pan auhi koloni mo ngai na tatam kai tengi pu wang hin yu bai samai sa tong pu ni lan manang umpha nang mui man tampha wang chai sa revival yanang hayang pui ling yi pu yinang te yi pu yinang hayang pui tening bu revival na revival ya pu alek ngai olak chena yuyoi noksa da lai yanga hadau lu te yanga ambukan yui ching ma hangi myang ta puta ting ba revival yangai okusi sa te yanga hadau alek ngai na tampha yop yang wang pu tui so yong mai so de ke tui so yang yanang uning yelak pa ngaya ta ku puting ma ta ban yui ching ma khum ching da se pa manye ngai ni pu tai tam taman yen yelak pa nang om phau sa tui so taman tin min yong phai mui ma yu chi su manu yop poi to lan se pa na mo yo amen apai ngokai wan yamam se pai na pa